Yes, nk'uko bisanzwe tuje muri update z'amakuru makuru akomeje kugenda agarukaho cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru makuru yacu reka tuyahere hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye, ni mu gihe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagabye igitero simusiga, ndetse amakuru akomeje kugenda yemeza ko hano neza mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu, hafi neza n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, harimo harabera isibaniro ry'imirwano. Magingo aya ngaya bikomeje kugenda bigarukwaho ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 abasirikare bakomeje kugenda bakomerekera muri iyi mirwano, ndetse n'abaje kuza kwasiga ubuzima imibare ikomeje kugenda yiyongera. Radio Okapi yumvikanira ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dukesha aya makuru, ikaba yatangaje ko hari igitero simusiga cyaje kugabwa kuri izi ngabo z'uyu mutwe wa M23 hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu. Bikaba bikomeje kugenda bigarukaho ko kugeza magingo aya ngaya hakomeje kumvikana ibiturika biremereye ku mpande zombi, bakomeje kugenda bahangana hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'abasirikare b'umutwe wa M23. Ariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba kirangajwe imbere n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Kugeza magingo aya ngaya rero bikaba bikomeje kugenda byemeza neza ko mu gihe kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeza iyi strategy kiri gukoresha kano kanya, gishobora kuza kuba cyakwinjira neza kigafata iki kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse kinakomeza kinjira hano muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Nyamuneka rero reka tubanze tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukande kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Turagusaba byibuze gukora share aya makuru ukayasangiza byibuze abantu 3 cyangwa 4, urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze hano muri Nzibira, nyuma y'uko iyi Nzibira ifashwe n'umutwe wa M23, ibintu bigakomeza kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi babigarukaho cyane. Magingo aya ngaya rero iyi Nzibira byemezwa neza ko ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamanuye ikintu twita igikoresho, bamanuye drones ndetse na Sukhoi 35. So aha muri Nzibira rero hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bashaka kugira ngo barebe ko bakwisubiza iyi Nzibira. Igice kinini cya Nzibira cyari cyamaze kuba cyakwigarurirwa n'igisirikare cya M23, ariko magingo aya ngaya biravugwa ko imirwano irimo irabera hano muri Nzibira ishobora kuza gusiga uyu mutwe wa M23 ukuwe neza hano muri Nzibira. Nzibira ikongera ikaba yasubira mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya rero hano muri Nzibira biravugwa ko hari kumvikana ibiturika biremereye, ndetse abasirikare ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bakomeje kugenda bahatakariza abasirikare, ariko cyane ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakaba aribo barimo kugenda bahatakariza abasirikare benshi cyane. Radio Okapi dukesha iyi nkuru ikaba yatangaje ko imibare y'abakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano irimo irabera hano Nzibira ikomeje kugenda yiyongera cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23, ariko umubare precisoma cyangwa se umubare runaka wabaje kuba bahasiga ubuzima ukaba utaramenyekana. Tukaba turi bukomeze rero kugenda dukurikirana iby'aya makuru kubera ibiri kugenda bigarukaho hano muri Nzibira. Turagenda tuba updatinga rero tubahereza amakuru 5 kwa 5 mu masaha ari imbere, ko turi bugende tubona amakuru hano muri Nzibira. Rero turagenda tuyabagezaho 5 ku kandi.
Reka rero tunyarukire Uvira naho nyuma y'uko hagaragaye umurongo munini cyane w'abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23 barimo barinjira hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Biravugwa ko ubwo binjiraga hano muri uyu mujyi, muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, baje guhura n'uruva gusenya ubwo bategwaga ambushi ikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byumvikane barangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Bakimara kumenya ko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bari kudeployinga abasirikare hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, biravugwa ko rero baje gutega mu gaco ingabo zari zirimo zirajya muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, bakabarasaho urufaya rw'ibiturika biremereye, ndetse binavugwa ko abagera muri 17 tayari bahise basiga ubuzima ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Biravugwa ko rero ahangaha muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batunguye izi ngabo z'iki gisirikare cya M23 bakazirasaho, byahise bihindura isura, imirwano yahise itangira ubwo ngubwo. Kugeza amagingo aya ngaya rero aha muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira akaba akomeje kugenda habera isibaniro, humvikana ibiturika biremereye. Ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakaba bari kwavansa bashaka kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi na Wazalendo, bakaba nabo bakomeje kugenda bagaragaza ko barimo bararwanira kuba ingabo z'umutwe wa M23 zitakwinjira hano muri Uvira. Biravugwa ko rero nanone muri Warikare aya masaha rero hakomeje kugenda hagaragara icyotsi cyinshi cyane kirimo kiragenda gicucumuka gituruka hano mu birindiro by'izi ngabo z'uyu mutwe wa M23. Aho bamwe rero bakomeje kugenda bemeza ko ingabo z'umutwe wa M23 ziri hano muri Warikare zaje gutwikwa n'indege kabuhariwe Sukhoi 35 iyi ngiyi rero ikaba ariyo yaje kuba yarasa ibiturika biremereye hano mu birindiro by'umutwe wa M23, ikaba yaje kuharasa rero bitunguranye, ndetse binavugwa ko hari abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23 baje kuba bahasiga ubuzima, ariko umubare wabo ukaba utaramenyekana hano muri Warikare. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze hano mu Minembwe naho ibintu byahinduye isura. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagaba ibitero hano mu Minembwe, dore ko iyi Minembwe imaze igihe kinini cyane yarigaruriwe n'umutwe wa M23, ariko ku ruhande rw'igisirikare rero cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba barimo bakubita agatoki ku kandi bashaka kugira ngo barebe ko bakwigarurira iyi Minembwe mu biganza byabo. Ni mu gitero rero cyaje kuba mu gitondo cyo kuri tariki ya 24, birumvikana ni saa moya n'igice zishyira saa 2, aho ku ruhande rw'umutwe wa M23 baje gutungurwa ubwo baraswagaho n'izi ngabo za Wazalendo, FARDC ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi hano mu Minembwe. Ni imirwano rero bivugwa ko yaje kumara hafi amasaha agera muri 3, aho no kugeza amagingo aya ngaya nubwo amakuru ari kugenda agaruka bivugwa ko asa naho imirwano yahoshora, ariko ibiturika biremereye biri kugenda byumvikana mu gihe runaka. Bivuga ko rero imirwano nubwo bivuga ko yaje kuba yahoshora hano mu Minembwe, bigikomeje bishobora kuza kuba byafata indi sura bikarangira hano mu Minembwe higaruriwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tube dusoreje amakuru yacu twari dufite ahangaha rero, gusa turakomeza kugenda dukurikirana update z'amakuru yose ko turi bugende tuyabona, tukaba turi bugende tuyabagezaho 5 kuri 5, ko turi bugende tubona amakuru mashya kuri iyi mirwano rero ikomeje guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano mu burasirazuba bwa kino gihugu. Turagenda tuba updatinga 5 kwa 5. Nyaboneka rero reka tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, niwe bagirwa ukanda ku nzogera kugira ngo
kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, amakuru yacu ujye akurikirana 5/5 kuri share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime bibe nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.